रब्बी शहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन मोहतरम अज़किस गोडनिकिस रिपोर्टस मज़ करितो तो माइबर सलाम कबूल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीसिक अल्फाज कर ज़रूरी कोट क्योंकि मेन प्रोग्राम आज इस्लामी प्रोग्राम तो बह कर जरूरी हदीसिक अल्फाज कोट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुंद अक अली शान फरमान जे माजि हिंद कोच पे कब्र हिंदिस बठिस तान इल्म हेचुन तो यह इल्म हेचुन सत अत इल्मस पैरवी करें तो यह इल्म ब्रोह पकनाउन तो यह वारा ज़्यादा सवाब। बस मकतबिया स्कूल शुपियनस मज मानी इस्लामी बेन तन शेयर मेन हर कह दोस्त युस मे सह जुड़ सह कर शेयर तो बस सराहन या टीमस यम टीमन आज आर्गनाइज यह प्रोग्राम कोर्मुत युस जन इस्लाही मशरूक प्रोग्राम रोज युस जन मानन कोरन इस्लामी प्रोग्राम तो यह अख एग्जाम इस इस्लामी एग्जाम यह बुनियादी मुद्दा मकसद अकुई ताकि बहर रवी दूर मनशियात दूर अमुन अमानुक पैगाम तो मकतबी स्कूलस बह मुबारकबादी दिवन यमो जन यन यह एग्जाम आर्गनाइज करनस मज कदम दरहने सखने ताउन कर। अवलस मज बह टीमस सरसी मुबारकबादी दिवन यथ मन जन मेन अजीज मोहतरम खास यम जन तहसील केलर पे आलिम यम तथ एग्जामस मज पार्टिसिपेट यमन तह मकतब गालिबन जलकारिशी जरकन पे मकतब अत सत मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्न हिंद बच्चे यानी यमन मज कोर ज़्यादा पह मेजॉरिटी ऑफ कोर तो आलिमा तमन सरबराही यत एग्जामस करान तो एग्जामस मज आसि बेसिक युस जन इस्लामी इस्लामियात के हवाले वज़ूक तरीक वज़ूक फ़राइज़ वज़ूक सन्नत क्या गुसुलक तरीक नमाज हुंद तरीक यानी बेसिक चीज़ यह दरअसल वनकस किस माहौलस दवा तो सह पेपरस मज यमो कोर्मुत युस जन पेपर अमि हवाल क्योंकि दिल मे गसान खुश दिल मे बाग बाग गसान ये जन इनिशियल स्टेजस पे कोर सह वतबो दिमो ताकि यस कूर अस बोड़ वातित इस्लाही माशरच पैरवी कर तो यम कोर गन पगह खड़ा यम जन समाजस रुत दिन यम जन समाजस रचर दिन बह वन तो यकीनी तौर वनकस मे ब्रोट कन हतन मज कोर यम जन यथ प्रोग्रामस मज पार्टिसिपेट करान यम जन मुख्तलिफ दरसगाहन पे आमच योत तो बस अक मकसद खतर यथ मकसद बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम यम इस्लामन हेचनो अमुन तो अमानुक पैगाम इस्लामन हेचनो हम आहंगी बाई बनुत भाई चारा तो यह हेचनो यह अथवास क्योंकि बह कर कथ कर कोशिश यस जन मे सहान बचा मैं सबसे बहुस तुम खैर मकदम गोड करान बहुस मुबारकबादी अवलस मज टीमस दिवन युस टीम यह आर्गनाइज प्रोग्राम करान तम पत चनिस मलिस माजे मुबारकबादी दिवन कि ऐ कोर यथ मज पार्टिसिपेट तुम कत पे शुपैन पे कम जगह पे विरपारा नागबल मे वन तो तुझा मकतब थ्रू योर आमित मदरस थ्रू मदरस तुझा दीन दुनियाही तालीम परान पान कत स्टैंडर्ड्स कत क्लास तुम परान सेकंड सेमेस्टर BSc रेडियोलॉजी हो यानी BSc इक्विवेलेंट डॉक्टर्स डिग्री रेडियोलॉजी यानी इक्विवेलेंट ये डॉक्टर्स डिग्री अल्हम्दुलिल्लाह चलो मे नजर पे तेल सही तो यह तेल मुस्तहिक मे सत कत कर जरूरी मे वन तो वनकस साथ बह कत कर जब अब मैं उर्दू से आपसे बात करूंगा क्योंकि मेरे देखने वाले न सिर्फ कश्मीरी लोग हैं बल्कि होल एंटर्ड वैली से दो लोग मुझे देखते हैं। मैं जानना चाहूँगा इस जैसे एग्ज़ाम का कितना फ़ायदा है और होना चाहिए जैसे एग्ज़ाम? हाँ, फ़ायदा बहुत है। हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा है। घर में भी बहुत फ़ायदा है, बाहर जाएंगे वहाँ पे भी फ़ायदा है। मदरसा जाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और पढ़ना भी, इस तालीम को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इससे पहले इसका सिलेबस आपने देखा है? सिलेबस क्या कुछ है इसमें? हाँ, सिलेबस उसमें है वुज़ू के फ़राइज़, नमाज की बेसिक इस्लामिक जो है वही है इसमें। यस सर। अच्छा, मदरसे में आप क्या पढ़ती हो वहाँ पे जाके? जो सुबह शाम मदरसा आपके नहीं, सुबह
صبح اور وہاں پہ کیا پڑھایا جاتا ہے آپ کے وہاں؟ قرآن پڑھتی قرآن ہاں. اچھا اچھا لغت العربیہ یا نورا یا جو مدنی قاعدہ وہی. چلیے الحمدللہ. بہٕ یژھٕ تۄہہِ ضروٗری زانُن کہ یِم ٲسۍ سیکنڈ سیم ریڈیالجی ہٕنٛدۍ سٹوڈنٹ یِم زن الحمدللہ یتھ پروگرامس منٛز چھِ آمٕتۍ تہٕ یِمو اکھ رٕژ سلوگان وننٕچ کوٗشش کٔر زِ اَسہِ چھُ بیسک یہ پروگرام یُس زن چھُ تہٕ چلو ییٚتٮ۪ن پوٚر مےٚ اکھ سوال تہِ نکاح مہر کیٛاہ چھُ تہٕ چلو یہِ چھُ اصل. اسلامس منٛز چھِ نکاحٕچ فضیلت کۭژاہ چھِ نکاح کِتھ کٔنۍ گژھِ آسُن واریاہ رُت تہٕ مےٚ سۭتۍ جُڑے عالمہ یِمن سۭتۍ کرٕ بہٕ کتھ کرنٕچ کوٗشش. بہٕ چھُس خیر مقدم کران میم پلیز بہٕ چھُس خیر مقدم کران یتھ پروگرامس منٛز تۄہہِ کیونکہ دراصل چھِ سوسایٹی یتھ سانہِ لُکن چھِ یِہوے چیٖز دوا یُس تۄہہِ آز اِنشیٹِو نِمُت چھُ ییٚتٮ۪ن تہٕ بہٕ یژھان وَنُن یہِ پروگرام کمہِ حوالہٕ چھُ تہٕ امیُک مقصد کیٛاہ چھُ؟ تُہۍ کٔرِو کتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اَسہِ حظ چھُ یہِ پروگرام تھوٚومُت کہ یہِ چھُ حدیث مبارک حدیث مبارک چھُ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھُ فرماوان کہ تۄہہِ منٛز چھُ بہتریٖن شخص سُہ یُس قرآن شریٖف پرِ تہٕ پرنایہِ. گوٚو علم چھُ ہر أکِس مُسلمان مردس تہٕ زنانہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ فرض تہٕ اسی لیے دپان چھِ اگر ہسا مرد پڑھا تو فرد پڑھا عورت پڑھی تو پورا خاندان پڑھا. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ مطلب اَسہِ چھُ یہِ کوٚرمُت أسۍ چھِ ہمیشہِ کران یِہوے وضوٗ بیسِک یِم چیٖز چھِ اَسہِ نِمٕتۍ وضوٗ گژھِ یِمن فِکرِ ترُن غسل گژھِ فِکرِ ترُن پگہہ چھُ گرس منٛز کانٛہہ مران کیازِ سٲنِس ریلِجنس منٛز چھُ کہِ اَسہِ چھُ غسل یِوان دِنہٕ اَسہِ چھِ یِوان دفناونہٕ یِم چیٖز چھِ اَسہِ پیٚوان کرٕنۍ. گوٚو تمیُک مطلب گوٚو أسۍ چھِ وۄنۍ ییٚتہِ مطلب یِمن سارنٕے سۭتۍ یِم بٔچی اَسہِ چھِ تھایمژن یِمن تہِ گژھِ سورُے کینٛہہ فِکرِ ترُن اسلام کیٛاہ چھُ غسل کیٛاہ چھُ وضوٗ کیٛاہ چھُ بیٚیہِ یِم دُنیاہس منٛز یِم خرٲبی چھےٚ خُرافات چھِ یِمن نِش گژھن یِم دوٗر روزٕنۍ. مےٚ ؤنۍتو میم جی یہ چھُوا تُہۍ ؤریس منٛز اکہِ پھِرِ ایگزام کران کِنہٕ لگاتار چھُو تُہۍ یہِ کران؟ أسۍ چھِ یہِ لگاتار کران. مطلب کۭتیاہ ٹایم بعد؟ 3 رٮ۪تۍ چھِ کران 6 رٮ۪تۍ چھِ کران سہماے چھِ کران ششماے چھِ کران سالانہ چھِ کران. پنٕنۍ فرٲض کُنہِ جایہِ انجام دِوان کُنہِ مکتبس منٛز خطبہٕ زار؟ اہن حظ اہن حظ. کتہِ چھُو پرناوان؟ مےٚ حظ چھُ پنُن ادارٕ مدرسۃ الصالحات پرٛژھوٗ پُلوامہ. اچھا پرٛژھوٗ پُلوامہ پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ آمٕتۍ مدرسۃ الصالحہ. تۄہہِ کۭژاہ بچی چھو ؤنکیٚس پرناوان تُہۍ؟ تتہِ حظ چھِ اسہِ ماشاء اللہ 2-3 لٹہِ کٔر اسہِ دستار بندی تہِ عالمہ فاضلہ حافظہ تہِ درٛاے تتہِ تہٕ ؤنکیٚنس چھِ کم و بیش چھِ ؤنکیٚس 30 کورِ تتہِ پران. الحمدللہ. اہن حظ. اچھا ونکیٚس کِس کلچرس ونکیٚس کِس تہذیبس ونکیٚس کِس فیشنس تہٕ تۄہہِ یُس تۄہہِ اِنشیٹِو نِمُت چھُو کۭژاہ فرق چھو تۄہہِ باسان تہٕ کیٛاہ پزِ اَسہِ پننٮ۪ن کورٮ۪ن دیُن؟ اسہِ پزِ پننٮ۪ن کورٮ۪ن دیُن کہِ یِمن چھس بہٕ ونان میانہِ طرفہٕ چھِ یِمن یِہے میسیج تو فقط خاتون نہیں خانہ خاتون نہیں تو طوفان ہے. تو فقط خاتون خانہ نہیں تو طوفان ہے. تو شرم کی حیا کی دیس ہے اور شرم کی پہچان ہے. تو اگر سدھر جائے تو پورا دنیا سدھر جائے گا. تو اگر بہک جائے تو پورا دنیا بہک جائے. تو کبھی فاطمہ کبھی آمنہ تو کبھی آسیہ ہے. تو کبھی ہاجرہ تو کبھی مریم کبھی آسیہ ہے. تیری آج اے نور نظر تیری آج دین کو ضرورت ہے. اے نور نظر تیری آج دین کو ضرورت ہے. داستانیں پھر تڑپتی ہیں تدوین کو. تو میری یہی میسیج ہے پوری اسلام کو کہ مطلب جو بہنوں سے لڑکیوں سے ماؤں سے کہ جو خراب معاشرہ ہے وہاں سے باز آئے اور ڈرگس چھوڑ دے اور برے کاموں کو چھوڑ دے فحشات کو چھوڑ دے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان کو پکڑ لے. بہت بہت شکریہ. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر اللہ. میانیو دوستو یُس مےٚ جُڑِتھ آسیو تہٕ مےٚ گوٚو آز دِل بیٚیہِ اکہِ پھِرِ باغ یہِ دِل گوٚو مےٚ خۄش کہِ دپان اصل کوٹ کٔر عالمہن مےٚ برونٛہہ کَنہِ یہِ چیٖز پیش زِ دپان اگر قبیلس قومس ملکس خاندانس گرس برونٛہہ آسہِ پکُن تہٕ یقینی طور گژھِ تِمن اکھ تعلیٖمُک سرمایہ برونٛہہ آسُن. امہِ تعلیٖم سۭتۍ چھِ أسۍ اصلس تہٕ خرابس فرق کران. امہِ تعلیٖم کہِ بدولت سۭتۍ چھِنہٕ أسۍ خالقِ کُل مٲلکِ مختار یُس زن خالقِ کُل وحدہ لا شریٖک
خدا صٲب چھُنہٕ أسۍ پہچانان امہِ علمہٕ سۭتۍ امہِ علمہٕ کہِ بدولت سۭتۍ چھِ أسۍ پہچانان امہِ علمہٕ سۭتۍ پنُن پیدا کرن وول. امہِ علاوٕ تُہۍ وٕچھِو اگر تۄہہِ منشیات خلاف کمبر توڑ آواز آسہِ تُلٕنۍ تہٕ یِمن مدرسن ہُنٛد گژھِ ضروٗری یِمن گژھِ سپورٹ کرُن. اگر تۄہہِ بہرٕ ربی دوٗر چھِ تھاوٕنۍ تۄہہِ چھُ ضروٗری تیٚلہِ یِمن مدرسن سپورٹ کرُن. اگر تۄہہِ امن تہٕ امانُک پیغام آسہِ دیُن یِمن مدرسن ہُنٛد تعاوُن چھُ ضروٗری. پرٛژھو پُلوامہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِم عالمہ آمٕژ مکتبیہ سکوٗل شُپینس منٛز ییٚتہِ زن آز بہلہِ پایہِ پروگرامُک انعقاد گژھن وول چھُ کینٛہہ کال پتے یتھ منٛز زن آلموسٹ یُس مےٚ ؤنۍ تۄہہِ 105 کوسچن چھِ میٲنِس اتھس کٮ۪تھ غٲلبن تہٕ سوال چھُ یہِ ٹک ٹائپ یعنی اوبجیکٹو ٹائپ چھِ کوسچن تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ بہٕ کرٕ تۄہہِ سۭتۍ پرامس آفٹر ایگزام کرٕ بہٕ کتھ یُس زن یِہُنٛد بیاکھ ایپِسوڈ آسہِ کیونکہ مےٚ گٔیے گۄڈٕ ہچکچاہٹ ایگزامس متعلق تِکیازِ واریاہ معاملات چھِ آسان. یہِ چھُ خٲلی سُہ پروگرام یُس زن اسہِ دٮ۪ماغُک توازُن چھُ یِوان وٕچھنہٕ أسۍ کۭتیاہ گِردِ آبس منٛز چھِ کۭتیاہ چھِ آبس منٛز. مگر بہٕ چھُس دل کٮ۪و أمیٖر گہرٲیو سۭتۍ یتھ پوٗرٕ ٹیٖمس مُبارکبٲدی دِوان یِم زن یِتھٮ۪ن ہِوٮ۪ن پروگرامن ہُنٛد انعقاد چھِ کران. تُہۍ وٕچھِو عٲلمہن کٔر بیاکھ اکھ کتھ تہِ اگر تۄہہِ برونٛہہ آسہِ قبیٖل مُلک یُس مےٚ تۄہہِ ووٚن ابتدٲیی کلام تُہۍ دِیِو تیٚلہِ کورِ تعلیٖم. کورِ سۭتۍ چھُو نہ صرف تۄہہِ پننِس گرس دِوان تعلیٖم بلکہِ پوٗرٕ دُنیاہس چھُو تۄہہِ تعلیٖم دِوان أمِس کورِ ہِنٛدِ سۭتۍ. تُہۍ وٕچھِو یۄس کوٗر مول پرنایہِ ییٚمِس کورِ پرنایس بِلٲخٕر چھےٚ سۄ واتان ہش تہٕ ہیرباب سٕنٛدِس گرس منٛز. اگر انشل سٹیجس پٮ۪ٹھ أمۍ سٕنٛز تربیت صحیح آسہِ داجس گژھِ تیٚلہِ رۄخصت. اگر أمۍ سٕنٛز تربیت واقعی صحیح آسہِ عٲلمانہٕ تربیت آسہِ اسلٲمی تربیت آسہِ بہرٕ روی فیشنس گژھِ تیٚلہِ رۄخصت تمے ساتہٕ. بہٕ ونہٕ تۄہہِ ضروٗری مےٚ پیوٚو بیاکھ حدیث مُبارک تہِ یاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن ووٚن کورٮ۪ن ہُنٛد مول چھُس بہٕ انا ابوُل بنات کورٮ۪ن ہُنٛد مول چھُس بہٕ ییٚمۍ دۄیو کھۄتہٕ زٲیِد کورٮ۪ن پرورش کٔر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد علی شان چھُ سُہ آسہِ بروزِ قیامت تِتھ کٔنۍ مےٚ سۭتۍ سُہ آسہِ تِتھ کٔنۍ مےٚ سۭتۍ سُہ آسہِ جنتس منٛز تِتھ کٔنۍ مےٚ سۭتۍ یِتھ کٔنۍ نۄم أنٛگجہِ پانہٕ ؤنۍ واٹھ کٔرِتھ چھِ. تُہۍ وٕچھِو کورٮ۪ن کوٗتاہ منصب دیُت میٲنۍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تہٕ بہٕ کرٕ بیاکھ کوٹ تہِ ضروٗر کیازِ مےٚ گوٚو دل خۄش یتھ پروگرامس منٛز وٕچھِتھ یتھ زن میجارٹی آف وومینٕز میجارٹی آف گرلٕز چھِ. بہٕ ونہٕ ضروٗری کہِ بروزِ قیامت جنتس منٛز آسہِ سُہ کورِ مول مےٚ سۭتۍ یِتھ کٔنۍ یِم أنٛگجہِ پانہٕ ؤنۍ چھِ یِم زن کورٮ۪ن پرورش کٔر خاندر خُندر کوٚر نہ خاندرس خُندرس قٲبِل بنے. تُہۍ وٕچھِو اگر منشیات دوٗر آسہِ تھاوُن اگر فیشن دوٗر آسہِ تھاوُن اگر نۄشہِ سۭتۍ سلوٗک رُت آسہِ کرُن ہش اگر رٕژ گژھِ آسٕنۍ تٔمِس گژھِ ضروٗری یِہے تربیت آسٕنۍ یۄس زن ادارن مکتبن درسگاہن منٛز آسہِ دِنۍ. درسگاہ تہِ گژھن آسٕنۍ تِمٕے یُس زن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمووُکھ زِ بچن دِیِو تربیت قرآنِ پاکٕچ نبی سٕنٛدٮ۪ن جگر گوشن ہِنٛز تہٕ بیٚیہِ دِیہوکھ نبی سٕنٛز تربیت. یِہے تربیت یِمن مدرسن منٛز چھِ یِہے تربیت لاران کہِ فاطمہ زہرا سٕنٛز پیروی ہیٚچھناوان باقی طور تہٕ یِہے میسیج چھِ ہر خاص و عامس خٲطرٕ یُس زن میانہِ پروگرامُک آز پرپزٕے اوس کہِ بچن دِیِو تربیت بس اسلٲمی تربیت. تہٕ یتھ ایگزامس منٛز آسن وٲحد بیسک کوسچنز بیسک چیٖز یِم زن اسلامس رِلیٹڈ آسہِ یِمن منٛز مےٚ ووٚن تۄہہِ تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚس تہِ خیری و شری ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کتھ کرو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ دۄشوے ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ تہِ گرس کوٗر وومین گُزران چھِ تتہِ چھُ لگان پتہٕ نہ سُہ پریشٲنی وۄنۍ کُس دی غسل غسلٕکۍ فرٲیض کُس والہِ نکھٕ غسل کِتھ کٔنۍ دِمو. باضٲبطہٕ طور چھُ ییٚتٮ۪ن یِمن مکتبن منٛز یِوان غسل تہِ ہیٚچھناونہٕ سنت تہِ ہیٚچھناونہٕ فرض تہِ ہیٚچھناونہٕ نفل تہِ ہیٚچھناونہٕ واجبات تہِ ہیٚچھناونہٕ یہِ سورُے چیٖز. تُہۍ کٔرۍزیو أزیُک پروگرام گژھِ سٲری شِیر کرٕنۍ تاکہِ یہِ گژھِ أکِس کورِ مٲلِس تانۍ واتناوُن ییٚمِس کورِ مٲلِس نبیَن گارنٹی دِژ ییٚمِس کورِ مٲلِس نبیَن گارنٹی دِژ کہِ یہِ آسہِ مےٚ سۭتۍ جنتس منٛز یِتھ کٔنۍ. مےٚ سۭتۍ چھِ بیٚیہِ 2 بچی یِمن سۭتۍ بہٕ کتھ کرنٕچ کوٗشش کر. بچہ میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گا آپ کا نام آپ کہاں سے؟ رابعہ حبیب اشگوزہ پلوامہ سے. اوہ میں مسپورہ میں رہتا ہوں یعنی یچگوزہ میں پاس میں ہی پڑوسی والی آپ ہے. مجھے بتا دیجیے یہ چیز کہ ان جیسے پروگراموں سے کیا فائدہ ہے؟ یہی فائدہ ونیو بولو آپ خود بتا دیجیے. خطاب کرنا چاہتی ہوں قرآن لیکن لمیٹڈ ہی ہے اللہ کے پروگرام. جی
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. بہت بہت شکریہ کیونکہ تھی وچھانی لائیو تصاویر مکتب یا سکول پہ. اگر تمہیں میون پروگرام پسند آو تھی روزو شیئر کمنٹ کران ضروری. مزمل یعقوب دیو یار جیسے رخصت بیک سکس پروگرامس مزید موتتائن خدا